Storyteller, London Network, Daily Post. Mentang orang HP ke kubur. Kesorkar Modi kalalek keliang ispai durio ke Pakistan. Bayap unong tong dokha ke India. Tong isngap. Kisngi hidin bayap unong tong dokha ke India. Ke India kala khot hajer yu nong mikmat ke Pakistan na Delhi. Ke New Delhi kala peram jor halor ke cingata yu nong tong dokha ke India. Da kaliang jong ke Pakistan. Ke Ministry of External Affairs kala khot hajer yu nong mikmat balarang ba ke Pakistan na Delhi. Bat mudoi persya ke bajur. Ka sorkar jong ke Pakistan kumju kala khot halor ban pelong ke jing toket bnia e ketik jing jia. Ka jing wan ra e jing siat na kaliang ke Pakistan hunong tong dokha ke India. Kadai akan rutrik na tau bena Oktober. Ki agency ke Pakistan ke siat dah ling tong dokha ke India hajal pari. Ka bala penyap yu wei bat pensawi ki wei pat. Unong mikmat balarang ba na ka High Commission jong ke Pakistan. Ulah syakot hajer ka Ministry of External Affairs jong ke India mta kesengi. Barla mudui persya ke bajur halor ketika jingjia jong jing wan ra na kaliang ke Pakistan nya ke jing siat shau nong tong dokha. Ka India kala penram nya ke jingle bala penpang no dak Pakistan agency bagi siat dah kaling tong dokha ke India. Laban biangi ke ju baki bahalor ke Pakistan. Kila perkat lem nya ke jingjia jong nong tong dokha. Kum ka humanitarian berka livelihood meta. Ka sorkar juga Pakistan kala khot halor ben penlong ke jing tokit benia ke jingjia. Bat ban ptha ek spy bikin kiar na kum kita ke jing siat. Khub le shibon. Storyteller, London Network, Daily Post.